Hallelujah. Jai live here mensangat, mensang kaselelia, mensang lingan, mensang kotro. Kauno coach katin muita jai lengkak eubana nan live wit. Mail kan me bang katin touta, tebe bil bang katin koronga mur, menan kian sumau and kapakap o yudo aramas. O mengsio a coach kaun lapalap kalangan ng komi ni mesangan ranwat ni at patur toremi ni marang kaun Jesus. Sagasabay kalangan ki ang komu sabul mamulimpa kong ki to Lord. Kamu coach me saraw, kamu coach me lingaling, kamu coach me lapalap, kamu coach en bewedi. Kamu coach en nanmarki kan kaun en kaun akan. Sotra man coach likin kamu, sotra man coach bilban godo. Oh Lord, Murumui, Kamukeleb, you are all existing, all knowing, all powerful. We call upon you this morning. We thank you, O Lord, for your goodness and kindness, for your faithfulness, O Lord. This is the day that you have made for us to live and to rejoice in it. It is a gift. It is called present. You make us to be alive and well, O Lord. Kalangan kiyang ko sabol mo perora, sabol mo kosandi, sabol mo kapay, sabol mo kamayaw. O Lord, bon moren armas korusia. Especially teach kan meminan Roma to Lord, ikapagap kiyang ko paran Bible study word ko yung katin seal member chorus. Kitim kinirael in chang Christ me so just sumaw mo san sumaw. Pan uya memor ng palwaratakan po seosa at God at Papa samat mesakin lukur yangi. Kalangan kiyang komo yo ko tamu kateng kas kuli kit po sana say komo. Po sen pakong komo nito wanam kateng pakong kiter. Kom kateng kasalayang kit na sapul mamumasan kan sesutra pil komo ita. Komo makateng pil kita tao Lord. Po sen kak memnauro sen kak katete sapul mamukalangan. Nan marene sambawat. Kalangan kiyang komo yo Lord relkan mepil. Katstar ni may sangong Bible study obil nan taimin kapakat buat kalangan kiyang kami. Kaun Jesus stir at meur at mongyongen sarawi Aryata at meur posen ka masalbasang mayauta kairta nan meuren poson. Makom katong kupurgi sen kakaan kepumasutra poson sesutra kaparanita kami. Sekalangan kiyang kami ran with all Lord. Kom katong muitan sen kak piliw pa na. Ni kelal ni peren ni mayaw ni bepol. Pwede kalangan ng Count Jesus mabawedir. Sa kaprayang kami at kapeng at kasabay kalangan ng kami Count Jesus mawiyat kaun at sanggamor. Amen. Amen. Mensang mga ko Rusya malagan makatstar. Jayban nag-share nag-sin Bible study mo na Jayban tola ng kapakat. Malama on there kanan. Ayo ipagsawas po minyaman ria child sa repin pong college no mela. Ari kalangan kiyang kumail me katarotor donation. Po ikia child pekon pamapil chala limao chala isak chala ria isak kakajeta sawas. Okay? Chay men pompe chay wewe kime mimiliki kak chayken atel apalagang kumparata chayken fundraising apa po yung kaksawas. Kailangan kiyang Kauno o kailangan kiyang kumailakan me donated, kumailakan me pambil donate. So far, chala papuki. Rekatare, stiweweki, ria chay serapino mamia me. Atan mimi pon nan page, cha create na account. So may ka-click po na pal ko lahat na messenger, click ko tayo. Aban tarakto na account. So rano depends on forward langi send chorus magchild sawas kipa na Anyway, nan back office in Kauno pata gruppen mia me peitangi tami bana saki me tipan. Okay, tami bana saki me tipan. Tuja kajay laramas korusyak child tipan imo buksaraw ko saya. Ari istuwewegi yawasa peda ko kusanya ma ledar Christ kon mesoja tipa amao. Pag magchala ledar Christ ngin saraw bangking kawit king Kitail magchay wiyata tip. Okay, ama sa kin jale ta Christ or kichay ko rosi tip. So iwasa mi mengkasan saleta mona chay bancha. Kichay koros.
ipuiti deep nan Roman wano reyesak silu. Okay, non nan Roman bil silu reyesak silu abil katete. Kacay koro si bukiti tipo churor sang sapol mangkot lingan. Apoy ki limpagan god akat kiyang chay Christ Jesus. So isto we ki manakap me pita ko apo kasaya tay ba na sa me miyat tipay te itipan. Ar makamaletar Christ kom sutra kon kom tipan mau. Pengen sarau ya poko kawit keng child mak child miyat tip chay wiata chelanane we kon kauno. Amay sek pa kaya ta Christ ari mi chan korean tip. Okay, mela sutra promise sutra na wong ongya. So mensang mau kumay korusia me bilkat taran clock Bible study met. Clock kapakap live prayer run it about ajay last and we at amet chel we amet do it 10 to 12 ongi at time are sabang purang meeting o kosane we found what ajay schedule run it ajay last in live so may magatstakan mamia sapol mobile prayer request live kak message tong Sister Queenie's Evel Celestine na cellphone Arya saban murana iban share cebang kola ng kapakap. Imen share wasa kis magos kosa yamo mo trial ren kauno te yamo mang kontrak irong trial te Dahme ka chen Masanihki ang aramasaman makinip sapal. Pweki ni council kan te kawit kan making kiki ang aramas makin call petak. Iwasak child changa ngomo. Chalaledar Christ ab chay sa chuka kaleta is ki child mapuksaraw Masanihki. Arni ay chukla lesson kan puong Dahme kanagalar. Kapopon kiniya pwegi lesson may iluspawe abang kasaya assurance of salvation. Yamo manampan wudahan melel deka melele yang komoy. Makomoy coach makong komoy yonan lang aw yawi komoy. Okay, kasampal chalanudan assure chalanudan melel ki. Chalanudan melel ki te doja may panin daw okay Kauno makong ertipa mo kanan lang aw yawiyuk makamela. Ong komoy ngoy pwede chan lar kokon me chatip doja hapalan chalan rukola masan mo katalela. Gaya pala niya nuda chale de mangoya man ma sa maudan de pano patkul apal ibananane ngai sarawian chia tapo yo ke me sang song kan me bluya kat katang pan ai ban menaledi arimi me ne ki ang chale me sangan ran watch chale dan kendo wong at Dahme Kauno Masanihki Duwen Kitail proportion o papam o matamataw inang o wag pasang. Again, ya child patodong Kauno Dahme kaparanongi poson. Ya posonen Dahme Masanihki uta chaledi. Kamelele, mais chu kamelele, main goch makonya, so chay kamelele melaw kitay poson. Okay? Papam o matamataw inang isang ko makin palpalian poson. Or gichelar mas palilaw chay mamor na matamataw inang papam. Tuwe kom rongorong te korkorong Bible study ka kampungki. Aman meso chano kuwe kian pambil kosayatra kaswad pa ak chay mangay na leta meso melelo pugita ana pa chay. Ime puksaraw Masanihki chaylan kapuya chay malyel nan masano. Ar may banaleta Christa ay malyalin pingoy udane apal. So ima kayo kasampal chaylan pakong Kauno ni lala chaylo insak pak chaylan udachem pwede chay pakong chay bandachem impagyo ko man kamelele. Okay, nan saramaya riyesak tuwaw isak kiulilisak payo. Kauno Masanihki ngoy jamamangi kasandi kanong kumail. Kasandin kapay kumailda apkaiten kapali kumailla. Kasandi kan en anso kokoto kan makumail kasik. Kumaila ripan lukuria. Kumail pang kapakapongya ay pang karongay kumail.
Okay, yuma. Kumail pan rapakinia o kumail pan teriaria. Po kumail pan ken rapakinia sang nang kapeta mail unsak. Tama chay ken rapaki kauno chay lucia chay matawa mesto work chay sutano kutan rapaki unsak. Kaima. Makauno masani wat kia bang kapayata. Okay, ya masani makmoy pan kapakapang ya makmoy pan rapakinia sang nang mong yung umail kan unsak ariak mail pan tiar. Isak payo ari imasani makmail pan tiar ya o ipan kapuray kumail lang nan uta kamailo. Ipan kapakopana kumail pana sang nan way koros may kamarak kumail selia. Iyapan kapuray kumail lang nan sap na kumail kalipilip sang yaw. Ngoy kauno memamasan. Okay, nan Jeremiah isaw ko pa man me. Egat to mon Jesus. So we kokop yo ma ko saya ton ti koros. Ap mele liral men suso ko. Pwegi yo ko saya me Dahme ban buyawi. And some of Jesus catch the bon some power for Kira Soja recognize Resoja sa me imo. Okay, men Rom kan kalopuala. Rakamela. Muri kauno mo itang lokolok. Okay, lokolok na way charime uyawi. Rescather drag morpesan na sambapon. Kapkapil sambara morpesan. Ap kauno nang kukopa kauno toko-toko rail. Arma kamuyo ngoy pan matawa. Tajan kokopa toko-toko nan moin murin Jesus o par yakit samalaro e applicable to tueja ama masanong kajal nan tiwet. Okay po kita jalar mas marak selipon sampawat sa kauno palilautin kajal. Ap magjayban lukur yangi rapagi iskotet sana na chay mongyong. Ariabang kapurek chay pana kameleleme eu kapurek chay pana makauno patakak yang uya eu kapurek chay pana pui sa turun kumail apo kilang member ko 3,000 samayaro irailakan me pilkin tunin muri apa dirnarmas so duaja kapurek chay pana nanda nan sapul mamasan kapurek chay pana nan wing court. Okay, so kasaya wasame abang kapurek chay lang nan utaken sa pochaylo ya utaken sa pochaylen chay kilang lang kamor so chajan masana kokopa toke ki men suso ko niyaray pan ni pueki aray so recognize so asa me yi masaya mo iray kalopo alai kalokolo ang kauno ko tong ral ni physical me baninda to ko tong ral so ral morpesan roya kalutu nan sampa chay pan klang nan mo in Hitler ape men susa ka Raumula tuweta mumumun malakape. Okay? Aramas morte isila. So leptaken kalokolok relelong. Pugira el tamrawia yang masaya. Arya pengkano inokiti men ni munan sa wapan kapre right pa na sok chaypan magchekin yang wat news tekilkilang prophecy kaston prophecy kan tama kauno wiwiya ansawat kapro pa na sapul maramas men susa kan me tuwacho wisikilaw kalkalutu selinan nan Russia, nan Europe, nan ekiswasa sa Philippines, nan Amerika, wes-wesik pa na. Okay, Rael, wes-wesik pa na ang sawat. So, sang inino, wiyawi nan kokopwat, ang Rael ni physical, wiyawi. Okay, ma, ibang ko saya, ni spirit, ni ngayon, ang Kitail, tiwat. So, kokopa, ang Kitail. Nan tiwat, tama ka ano mamasani, makitail kan marak sili, pues sapul makapagpag Kitail. Magchaypan lamata mangoyaman mesasakaw ng ngaytan lamata ng kabedi miban rapaki court. Karasa pa iwiya pumpong ipuda. Okay, the Muslim, the Islam, the court code, the court Cairo. Okay, Muslim karakagak pongi court silipuki sama pa wana railter so yatas chili Pilipin. Ikak pumpong yaman railap sang nanay nongyongen pongi Carabao, Dahme, I God, the real God will come across. God melalaw tampang porto, maesang nanay mongyong.
imawasan wata idinda yang child. Karadat ya chay puko wato aramas nan wing court. Abjay biban sa chano tuwaja ma awiyala men kapunot. As chukono awiyala men kapunot. Po ping kauno pang corporate sabol maramas. Ichar ma chay pongpongi amang ko choror. Puegia chay sosa absang nan kabete child chay mentiar utang kauno pan wai komuitore. Okay? Chay makinok ngong kila. Abutang kauno pan wai komuitore. Makompan sa tiar puego kom stonok rapaki. E no kiti magchay pan rapaki kapakapang o rapaki sang nang kapete child unsak. Ariak mail ban tiaria. Pui bang kapure kumay lang nan uta kamaylo. Okay, you know kayo ma. You know what ki, you know. Chay kami lalabang puwita. Nituang Kauno kapul sapul mamasan pun sampa eong kaitak chamen bombe. Race pon, lokaya pon, color pon, karusya mamokmokit pun sampa. Ragapagapageng kot. So tuwaja mako, same thing. Kapul-pulang ya karusya. Karata me manaledi, awiyala. Tuwaja ka, me manaledi, imakin, asa making kapakapakinta, aledi. Pumakaw maledi yaw yala sa pulmami. Okay? Gichay million parong masan ng court. So, same word, masan choyo. May ako sayay, makong kumailer. Di pa may kan lapasanger. Is gichay me pa mayaw taningin, gichay me aledi. Karaday, kakela kay gichay, Kauno sotra kisakolki, de, sotra lipilibilki. Kauno parak. Gichay pans chila mame. Kauno pa kong gichay bukchay kun watak sapul mamasan. Aso cha pa kong aramas tipa na kanin pa kong korusya. Meman me pan men sapang sapul mamasan. Ima ko kairta ng poson. Okay? So, iban kiyang child scripture isak. Makosa iya. Is gichay ren kauno. Is gichay ren kauno. Te kadete pan more sotruk. Kapara que me puede que Bible study na nang kasampal puede makin kakairata poson ay iko sa yayaran kapan me imetemete wata makarata chela pala nali kiti inauka ay aptiarata me luspon lesson wo katete pan more sojuk may aletiat na lesson ko yo yamong manaramas renkot so iluka karusia tango kan me mi phone line video kan me se post open nan ne child photos menlaw nang group watch menlaw share I desire na imong yung mamempon pe tapa population ma 30,000 imen kilang number anaramas may kilang Bible study kan at double 60,000 views po kita icha karapang Bible study men masano lel korusya insenarail aleta insenarail Abui colon mo iman 10 views as chuichar. Imanan may kilang ya population in Pompe ma 30,000 to 70,000 karata ipakitak chelang koros share. Okay, makom mempatak patak. Makom sutra mempatak patak kom kakta donkey tra video kan ta donkey. Katarong at chay panay kan masan ang coach makaite kay masan. Ichay lo kaya. Ab masan ang coach ma. Okay? So na scripture kayo imi watakalaro mo sa Ramaya. Tuwan sa Ramaya ko koper tama bang yawinan mo in Jesus o yawi ang kitailan sa watch machay panutan rapak Kauno sana na chay mongyong chay bantia pueno kitiro apang kapren kitailan na uta kitailan ya uta kitailan miniminiang court o an kamor sotuk. Okay kay tek sambawat child passing through. Number yaw in scripture son ewe sa kriyaw. Okay, son ewe sa kriyaw kasi chay wiyala sa riyang court. Ariso kay maposono kasamo Christ na narail maur kiyang rail pungo manaman ang wiyala sa pulmang court seri. Okay, kung njungi dite sarabing kapambil kita po ni chay posten son ewe sa kriyaw. So kasambal at chay matamataw kan abangkin quota at chay bangkin overrule kita makot masani. Para sabay kakperdan man sanga chukon may wiya sa bulmang kot sir. Ikaw na divided, ikaw na bang, ikaw na coach to.
Masanihki me imuitang el memorei. Ischupan kapag ngayon tindang kot yaw mo na ikokoan. Pokokoan o papamokan. Awi panintang ay posan mawiwagi kalangan kiyang kamamang samay. Pwegi kamor ranwod. Ikakuya me karos makamuitang pwegi kampakong niya. So kapag relationship, kapag punggiyang kauno is kamay. Kaya dekipan mantangay complain de kapag kiya di tangya de pwegi that's how I feel. Okay, so kakano, papano, poson, wag pasang. Karya poson can build up, kung kakerta saniya child, rong Masanihki. So ne wisa kriya bang pungkiyang court, ngay sapol may main court. At tayo inching tier ng pukang kamor. Imo mo na iking kapakap. May bang kapakap, tuwa siya, rano, ipang, apit day, matamataw chor samba, day, apachain sense what, ibang declare, bang kosaya. Tama kauno ko sa yakin niya. Pwede kauno men korong ngilen ay posonas. Chumang korong ngilen aramasaman melulu sa kawat. Sa isi. Me uyayang. Okay? So niya chay kapag pinarita Christ chay kaninda. Uyakin niya la. Sa nga naramas makom kupurkiyan uyala. Ari ikamelele me uyalar o masaniyar. Ako mo yung oy panganda siya pungkiyang Ale di ka melele. Iske child me Masanihki ngay sa riyang court. So ibang bilal yaluselima eu bakta ma eu ya bomben pan bus mawi are nuso ko sa yame murin minitaisak mawi pan bus pasang. Okay? Yes am okay banyang mela kalangan ng kamakaon Jesus ngay sa riyang court. Okay? So do a child irairan mamor bang punggiyang kauno is ke child re. O so jama sa bek so jo punot aramas chekan pan ron sa nuso minije saka mawo bang paspasang koros pancang seli. Kapancang seli yo dia, bancang seli yo paspasang. So aramas koros mapunot so jo punot rabang paspasang. Tama ka sampal Masanihki ban anger to aban we are pasan enam nongyang. Pasan enam amoy we kokon. So number yaw kitail we karyam Peter eupayo karyam Peter eupayo. Itu na katkiyang kitail pais lapalapo kasampalakan me katinino gitar. Bweni inon pais pukat eban poita remail kumailang kak pitsang manin kaukanen sampa me inang swatkin kareta o piliyang anekila yes and court. Okay, look at wayo ko saya nature of God. Nature of God. So number silu and scripture ye koryam picture eupayo. Ako saya niya sa magchailip sa pal. Kichail yang eran kila yes and court. Yes and court and bewedi. So just so mau limbak. Okay, megot me pitata kauno. Yes and nature to aja. One ngene kisan si tu aja ako dong kitailer pogya chay minimini ang Christ. Number payo golose wisak silu kichay wialar kisan weyo. Akatin kapit kichal sang ban manamanan rotorot o katin kare kichal dong nan wen sapulma yeras kambak. Yeyi makatin kasalat Kitail o wewe kia katin lab ole please. Tahe katin tame kasi yawasa me katkitong Kitail chailang kak wiyakisan Wayne Court. So ikos kasi yaranchi me Wayne Court o mir wasa. Ge Wayne Court nan lang Wayne Court mi remo yo re makchaip sapal. And so me Jesus patapataki ang warongo. Patapatang yang ran kapag ku win ko tron kat tapan sampawat. Okay, and so me Jesus polaro langatapon lobuo kam kasamolong na namur. So jatra makon tipachaikan apo watong kitrail win ko tro and yeyas red child. Ime Masanihki magmay mimi po sampawat nan Roman. Apkay deng kumail kisan sampawat. Karadas chukonong child and kapite alasante maurki
mauren aramasin sampa mapuk saraw ko sa yame aramasin rotorot. Okay? So duwe te telianger melen me chaiban mela kolanan winan lang ap chaiban irong ka school me ko sa ya marin cheeses ya wasama naman niya nan lang o samba maro. Okay, so niya cheeses ako kat lala mo kat lale chai ka access chai bang kalau tera chai le wong ko pag chai ka travel chai ka saik mela chai bil corner kolanan lang o bil proto samba. Okay, miya man all me demon bosses iko to wasang kautak yo to jangan south chia ta pe wo puen ko to na tak pastoro apo ko sa yan chon so lang ko da my show we ke me ansa me masaya kat to pon samba 2000 years ago ka pro yang ko mailer manamanen kumailan kak sailak arya omoman kapailo ke so lang ko tanong ay kak sailak ikak pir ikin lel na wawa pus chukak lel wasama kumail kak leliyo apo ya may sa tama mail agan tama sayaw rapay amail rapayo ya yang kumail mas chukak enjoy kolanang kingdom. Okay, so kami yung ay sangan testimony pukak chako na ni jejo kalau delatra prayer life pag jalan ka experience tama Satan ko korugang Kitail po melel kami lele me Satan iko saya me level kay sin demons o level rank kay ang Satan marakin kawela aramasan Kauno kan waral kasapulta arakin korur ki prakin ta amal masayaw ko to ramay masayaw ki yang kumailitag may kakuya prakorur ka me chay pilpir cha to chanan nga na child kola cha Mia aramasan sa waj. Yes, tamin din ta Mia aramas makauno yu to tongki an sa waj. Mas Satan ka transform to waj selak ningen ko lawasa rakap kapita makauno kumia yang aramas. Okay? At a level in rapa ki so jay char ime jay sa experience ki ap Mia aramas kauno yu to tongki me. Kakos ko se wasa ngeneu momoy chwar na nam rumani minister ang kausa sa ngen sa chakan mo. Ki child puye ki child nok turkila kamele le mokitin Satan mepit Kauno dana apal chay bang kilang mepit Kauno chay bit kakatan ki Satan. Okay, so iya kapakap ma atay Bible study ka poweran sabul mangkot masan ban balang away sang atay sawewe kan uk chay ban chapta kon tama puk saraw ka dede mek chay kak mamorlale number 5 ko yon son 5 isa kewlele sak siluwa ayat ka dedeo Kot ki yang Kitailer more sojuk wat Kitaila lesang ren sabul mayeras. Meman man ki sabul mangkot yeras an ki more sojuk. Meman mesojan ki sabul mangkot yeras esojan ki more sojuk. Gay na way na nensansan. Ariyat isyan an lil na langa ya pasata mayan ki sabul mangkot yeras teso. Ibana leta an sa wat. Ibana leta an sa mi yema maura paniya iban melay ibana sa miyan ki more sojuk. Okay? Kayon son 5 isa keo mo makasaya mo. Number 1 karyang current 5 riya isa keo. Karyang current 5 riya isa keo Christ sojo utan tiba. Kot abuya kiyala i momon aramas tiban tuwe ja Kitail. Po Kitailen yangi yani ki pungan kot re. Mo matawa? I karapawa makamyo ngay bang yakal kalangan ng Jesus ran chorus. Kay tekcharan sarawi. Ran chorus. Child kalangan ng Jesus ran chorus. Matawada dyan Jesus kalangan ng ran chorus. Pugita, pugsaraw ka dito may soja tiba. Puweki tiba mo yung tiba ikola pewe. Pugchan pungula tuwe dyan Christ mong Kauno. Okay? So tiba mo yung tiba Christ piniyatang po lobuan sa lobu lao. Pukamu yung yan makalagal tuwe dyan mong kot. Para tayo kakila kay Kitail. Yermen chay kapakapak chay. Ki Kitail diyo aro pa kayo kuya pa nakchikichik yung mo. Kuya pa so poson. Kaya po may pang poson me kayo kayo uyakan me Kauno irirong ikatan kiniya makilakal. Ibang pukatan siyang Christ. Pandamain coach kalangan ng kamoy. Puya kupungula makamkat kiyang niya sang ren Christ Jesus. Ara yan na na maliel pa metawang oyar mas punguman ren Kauno puya ke Christ Jesus. Okay? So, balilaw din na chelo sa lais ki child appreciate chay kalangan ki ok chay peren ki ping ki child. Ok chay pilmenintayang meche kan.
nan ya we are silu tuawa tu de bacaikan makalar okay ar kumail kolula ulia kapala wakiyang kauno kot poyakatin kamakele weisang kumailer tipamaikan okay kachin kamakele weisang tipamaikan Arianiam partiyo pagmakan tipo nak aleti masano puebil masanikin makong kumailo ikin manokela okay iuyayar ng kaskulan ma ikin makong kumail ikin manokela karita makitibata kabanggo dun tayang tipo kap eso trakas kasapaka panatip kan tip ka ikin makong akan manokela Ariay me ko siya sa kumail chailang kolula chalaleta kraisok chail wakong kupurang kot muitang achay moren mor ku kupurang kauno bogida kamakele sanger te bacaikan so maran koros pertan mesang main kot mako yang ngoyar mastipan main kot mako yang ngoyar mastipan imomaniak okay pues chuka kaleta masanang kot because ko soya tami kokon so poson o kokon wak pasang okay Arim palilaw na ibang kalangan ng common mind consciousness kung makong ertipaikan. Arya, ngayon mayaw yuban mirechel. Imarmas ko po nga kita maurin sa ulang. Pagkapakapiyo siya purpurang makotipan so yako poroporan. Pagkauno watong check ko poropor and more sojuk. Okay? Mamiya, tipa mo nimurin na mo yaleta Christ utang ng sarawapangan kasaleta. Imi ko sa yayar makchay so just saruan tip lale. Arya chay Taula dyan ang kapakapakano kalangan kiyang kauno is Kitail mga dyan wiyayang Kitail. Number 8 kalesya silu isak payo. Kauno ko kisang Kitail Korea. Okay, so tuwa dyan makampanaleta Christ epil mir nan package o mir nan kisakiso. Okay, kisakisan kom naor makong tip wedi chapel kisang Korea emir lala. Okay, access on nature of God. So song chojo ka so cha okay aleta Christ magon tipaikan song chojo katrapa te kamaupan atela aleta Christ tame wiya megos ko siya wasa kisang check Korea ar Christ ka chen kapit Kitail sanger ni Korea pan kusun neto niya ka chen aleong peni Koreao ni Duwen mepuk sarawe masani meman langatar ni tuko pan riala. Geso yu yemen teman wasa kapoy-poy la kauno langatan ni tuko. Pogita at kila atail Korea wala langatan ni tuko. Ar komo yongoy pan mela tekcha yemen mor makchaka sa mo Christ na nacham mor Korea kauno kolaro langatan ni tuko. Okay, so ta kauno wala tipakan ni lobuo kauno wala Koreakan ni lobuo okay so aleta Christ atucha kale makapantip kale pewediam Koreakan okay makarta kay pakma pambil jokala iko sa yayar anso me yaleta Christ miya just ang nai luwach me kailangan siya automatic udi amia me wiya kapakapoy jokala kay esala mere okay sangan so mawa pe o kita may bang pungkiyang kauno tame uyayar arya ay number first isak payo Christ ka chen uya met pwe kapayo me coach ka chen neukiyang Abraham en bilka koyang menliki kan is menliki Kitail chalatang ki 10 tiles chalatang ki likin way bilbil Abraham way bilbil okay Israel choose Israel way pilipilong kauno. Ime sampa kay long kiki. Israel nan mweyet. So buksaraw ka dede yang Kitail me. Pwede Christ akatin lobualaw. Kapayan koto. May inok yang Abramo. Eko yang Kitail. Sang ren Christ Jesus po Kitailen. Sang ne boson Kitailen kak alengen sarawyo. Me coach katini no gitar. Okay, so poson itantong Kitail ngen sarawi. Asa me chay banip sapal mo itang Christ na chay maur. Na pramo available on Kitail mo so cha karyala le. Patama ka na masani bang kapayata.
irailakan makapayu kata imentin talang Abraham bang karyala irailakan makaryayu okay so bang kangaterela a influence o kadautokekan so isangan inon kapay ko makauno kiyang Abraham wagi kaun Jesus alang atar pon lopo karyalar karya koros me irapasang ang pungang Kitail na lady inawet wagi Jesus inaw makoyang Abraham ang mga an access ko tong Kitail na marayan ng ranat okay number 2 nan Rome silurye sa payo Kitail ang kinasa may aramasakan dragon pungla rin coach sang ni poson kay dek sang ni kapayata poson net okay kapayata poson net wagi Christ ay kan jagat to men masa ko ramamor ko kusonet so kusonet to itita na ang ral morpong apso je ipun lale okay iputin ngen so to jar kapayata kusonet to met to jar chala sa kusonet isa ko okay kakakista maminam so ja perap so ja songkan so kusonet to awiya men para aramas and so what nan moin Christ Kacay pungalareng ko sang ni acay poson. Okay, kahit imenda ko sa na to, mimi ni wiwiya. Wiwiya mao po yung kak baik. Mas lole, aramasa ka ko kontra marajoro sang Kauno. Okay? Pwede raping kon, tata na chay wiya kan mokmokit ligi, lole sarwanti po yung mamawar. Kailapan utuk po yung mamawar. Okay? Awasa ko sa iya. Chay pungula niya chay poson. Karita makomyongoy, Bible study warailar, puye pepe yang kamelele me poson kisakisiyo. Kaun Jesus, kauno Masanihki chay me kiyang Kitail measure of faith. Kiyang Kitail poson. Kichay ko Russia, puye I poson me chay lukur kiyang kauno. Okay Kitail penggalangan ng God, achay poson duwe jo. Kelay lo laut. Okay? Arya kecai ko Rusia, kang kakairata cai poson sania cai Bible study sania cai kapakap sania cai watawat. Roman isa kisu poson kunggo sang ni rong masa ng God. Last scripture Karyang Korinth 5 isa kisu. Karyang Korinth 5 isa kisu meman makin wiyala sapol mangkot. Yera sa kan wiyala ramas kapman. Gaya morin masok in sorala mor kap kum Willianti. Karadaba na po long child in so long waray at child tutueta. Kaya kasi ayar meman megan wiyala sabol mangkot yera sabol mangkot seri agan wiyala ramas kapman. Kayon Korinth siluay sa kunowa masani kumaile nasa. When you might wheelar trumpers and court, or Duwen and court, got lala mile. Arma meman pan kawela trumpers and court what? Court pankat and kawela e. But trumpers and court me sarawi. Arben kumail ye chan paso. Okay? Niyom pan aletar Christ. Okay kang aleta Christ for the backslide. Well, backslide. Also try ta Christ, ara destination was our Jacque. Ara eudral nan hell. Okay, so may banggang aleta Christ po the backslide. Hell awyawiya. May banaleta Christ o ngay backslide. Same thing, hell awyawiya. Okay, so lang kung ko sa yaman. Yung maleta Christ, kakakuyuyan sa nomomela. Estremelen. Ngoy Dahme ya saki kay dekche wata kata nang puksaraw ya penggaw na kasalayang niya ika sayayar na nay nan clip kan ayale dar cry saya puyuyeti akya kitipay kan ngoy mo nay ban may rain ta main coach kasalayang niya may melarana pangola ya nan lang rujita o igilang ay uyukukulanan hel karata instrument chalena leda sa kawit me ban pichigi chaldi kan okay. Idaw yung Kauno, Jacque chapter 3. Aba mura-muredi. Aba mura-muredi po. Aba memalawalaw diya.
tur Kauno ekar ap me malaula bandiar irailakan me bang merong kilabin irailakan me bang muidang Christ men ka kaon kai te ngoi ke me ban solang ap ngoi jor panyang morisan ako saya ma meman pang kawela chen pasan code chen paso ye komu yo ngoi paglang niya sa macay kumya kapag pinalita Christ chay lugay ang Christ na chay more so chay wiyalar chen pasan code agad yung gatwasa eso jo gat nani mo gat nani mo ma ngana naramasin code ka go bana ngane upiliang mi mirerail tama buksaro masani chay wiyalar chen pasan code so saya me arma meman pang kawela chen pasan code Kot pangkatin kawela I Pachampasan kot mes sarawi Arping kumail Yeyi chan paso So kay check na kamay Sakaw sumo kape Aiperen kan Aiperen Okay Estuviata is Kauno Kauno kachkacher pa sambawat mona chay pachodo pa sambawat Kauno mana sarawi masani me sarawi arma chay ban lugayangin na chay mor chay la sama chay me chan paso ak chay kam mali yakin sa na chay ka na masani sansal chay ban ola okay so insa na chay kan kelain at chay ban kan watong Kauno baki pwe pa kong chay kay dege irirong kuya chay miswada kasada tayo na may ito pagan melar. E pa kong kachay, ikara ba na chay kan purtat the next day. Sapol malimba ko, mimiyang kachay, chay chay wiyatip, mawa. Kapoy magasampal, anda maing coach milaw sa wasaya. Solar min sumuka ay nangakilail. Kung may ban sumusumok tayo bang yalay, ban mo, pang kawela paluwaraya, mapusaraw kas kasaya. Okay? Chay kakinda me estuti pues okay kin pataki estuti pues ko di lalale makin kota to sang makin kawe laramas paluaro kasi ya paluaro may ban sumusumok tama uya yang ya machay bang kilang mau labelin sigaka na kumya ta cancer ari bang ya kapag may coach men lao ki wesa ngai cancer ka na pa masa na ta sumusumok So chay use common sense. Chay chana na pe yang masa nang gojo po insa na chay kang poita. Alright? Kauno pa kong kitail. Chay lakan me bil struggle. Ikin kas kasay kinasa me turk may lakan me tuwe excuse ki sa kao sumoka pe. Kailong ki taulo sa kampatang ka. Pwe uwang ko promoy. Pwi mo kampana sa akin kom limpa ko ngaramas. Kom mengkatete ni melel. Ngoy istemen umong ko no yinta tama galigil kam ke kara datur so jorong tamar ko nang rong okay himen umong ka na ba masani well done kasaro din loud pag ko saya tama melel okay so chay bantola nan kapagap hallelujah main kaun Jesus kalanganan kamoy kapag maramo saraw kalangan kapag kiyang kamoy sabol mo masanang kitranwat kamu me saraw kamu me limpa kamu me lingaling Sabol mo limpa kung katong kapong kitran koros. Sisodra ka kaudi. Sagin chang seli sagin papon sa palilaw to Lord. Ap kung katong limpa kong kitcher po kung umak sabol mangking kit. Kung umak katong kapong kitata ng kapete nat nonokan. Sabol mo masan ka sa layang kit. You form it together. Our lives in our mother's womb, oh God. You see our ending from the beginning, oh God. Ni chapin kawa, ni chapin sampa. Kom kati ni ronger. Dia naramas korusia, o mori naramas korusia. So watong komu yat maur ni mansangan ranwat. Ikalangan kiyang komu yo main count Jesus maur kan koros. May young time in Bible study wat. Iralakan mabilban tunin mur kom kachin kupuro kapayatat maur. Sen kakaledi iskit mo kom kachin buyayang git. Yawanatan ki kaping o kasaba kalangan ng komu count Jesus. Nituwan omu yanan markiman. Ayet komu kachin kat kiti kupuro mo yo Lord. Masan ng kot kasalayang git mensangat. Makom milanan tuwat at we deep. Kom kachin bilanan tuwad ni Korea mi pot. Kom kachin wala deep Korea. Pwil
nin lobu o Lord. Mesagag lugur kilang kauno o kauno kot karonga at kapakapo God. Pwede kita makamgachin wiyayang kijer. Kalangan kiyang kamo poson kisakisen poson. Kisakisen poson and kak rise within our soul, within our spirit. Main ko jika melele makamgachingat kiyang amanaman kit poson. Abu kapakap kiyang kamo kisakisen poson. Kisakisen poson makamuyang gachin kisakisagan kit fresh o Lord. Cup ni masangaranwat. Misaban aledi iskit, misaban punki yang kamo iskit, o misaban mamornan manamanan sapul mamumasano. Manamanan pewedian ngen sarawi. Baptize at mauro Lord. Why kay isang matamataw sapungan aramas. Matamataw kango di matamataw pon maso. Why kasang iskit o Lord. Makom socho kupurki en yeyas nanat maur. Kisang kit mosan sumao. Masakan koros mesesukak pilpingkon tamasakin mas kun lale. We come against it in Jesus' name. We set the fire of God to burn you out. Isiko wa isang sangan masan ngen saud magan roam around. Puen pichikit puen waikasantame melelo. O rabaraka shiki rabarakando. Holy, holy, holy Lord, thank you, Jesus. Release upon mama power, release upon mama anointing. Mangs yoa kod kalau delat poson melaut sang mesangi. Sekaprayang komiat kapingat kasabat kalangan